السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إخوتي في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بنعمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أبليون إسلاما، أكم جرتن نقا قبض فيا ربي كينا فارفنا درسنه. ربي نؤمي بلا شك نيسن. ربي كينا كنؤمي عقلي نرام فرتين. ربي كينا كنؤمي وانو التنجران ننقوغتين. ربي كينا كنؤمي نمني هندنو الدجرات داجري أك الدجران ننقرين كوال نبو هرسيسه، كوال نجالة چيسه، كرزقي نوكنه، كعقلي نوكنه، كنبيوتا نتئرقه. أكو مسن إرقى نبيون ربي نبرا ديما اللي كعلماء نكيست هنبسه. الحمد لله رب العالمين. علماء دالتو نبيوتا والروان رسول ربي نت أثدبرسن نونقو الكنيقو يا تعبي بيلا ديبون أدو فروبان أو أفقران أدو هلالتين ورقرتني دين كنا أسين نفقه. قالت ربي كينا قلتنا الحمد لله رب العالمين. إرقا كنا دنياتنا قبا إرتي ربين كينا إلمنا ما أومي جرا. إرقا أومي أكنا قد نيفني واني أومي في الله عبادة ربي تيفي. أكو مسا ربين جرو دنياتنا اللي نوف أومي. ربين دنيا نوف أومي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ربي نساء وان دنيا رجلتنا قوتو إسنيف أومن ونجد نوف أومي برا آتفا يدم نوف. أكو مسن أمني ديران لي الحمد لله كدبرتين أومي ربين. مالف نؤومي دبرتي لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فايدة أكا إسنقرتني اتراها قوتنيف، وججرات تنيف، إلمان الراهور تنيف، والبوهر تنيف، والجالة تنيف، وهلم مجرة أقسمت تأتيو في كادبي. الحمد لله إلمان ديرا ربي في قلت قلت قمنا. أقوم مثلا بليتين تدبرتوتها اللي الحمد لله ربي في قلت قلت قمنا. ربين كإن سبحانه وتعالى المديران أمي أكوان نركز نرى دورج أكوان يانو ولقد بدين وفيدو
akka ilmaan teennaaf waan isan nyaattu olii gadi badee nuu fidu garana fiigee rabbiin itti kadhatee rakkoo garagaraa tamana keenna keessatti nu qunnamtu akka nurraa dhoorgu namni gartanii wasanaa nurratti bahuu tahitti waalimni gartanii waan hamtu nurratti yaadu tahitti ka rabbiin dhiira nuu uume ka dubartii gartanii teenna badheetti nambisin alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin kenna jiruu duniyaa tana seera itti godhe akka isiin addaan hin cinne haga guyyaa qiyaamaatti wal duraa duubaan akka isiin dhuftu rabbiin kenna godhe nizaamni rabbiin kenna kaahee wal horiinsa walirraa daraaruu walirraa dhalatuudha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa aadamiin uume yaa aadamiyoo innaa jacalnaaka khaliifatan fil ardi jedheen khaliifatan fil ardi waytuma sanu ittime akka namni walirraa bakka bu'u rabbiin kenna kanaaf ikhwatii fillaah nuti nicmaa rabbii irraa qullaa ta'uu hin dandeenyu ka rabbiin kenna halkanii guyyaa nurratti oolu irraa qullaa ta'uu hin dandeenyu lahzaa takka akkuma san dhiiraaf dubartiilleen lahzaa takka walirraa qullaa ta'uu hin dandeettu haga muraasallee yoo walirraa turan garuu akhirri dhiirtillee kama dubartiiti dubartiilleen kanuma dhiiraati nidaama rabbiin kenna tolche kuni walirraa akka namni gartanii wal horu seera kaahee rabbiin seera rabbiin kenna kaahee saniin akka gartanii duniyaan tuni deemtu godhe akka bahaa'imaa yookaan akka horii bakkuma argan dhaquu odoo hin tahin seera murtaahee lafa jiruun rabbiin kenna gartanii ka nuu laaffise alhamdulillahi rabbil aalamiin ikhwatii fillah rabbiin kuni nabiyyallaahi aadamiin gaafa jannatatti uume haadhateenna hawwaa'a uumeef haadhateenna hawwaa'a uumeef wanni inni uumeef maali baraa dhiirti tuni dubartii malee jiraatuu hin dandeettu dubartii malee dhiirti jiraatuu hin dandeettu mahmaa kaana mansibuhu haguma fedhe sadarkaan isaallee haa geettu haguma fedhe duniyaan isaallee haa geettu haguma fedhe jabeen isaallee haa gahu dhiirti dubartiirraa qulqulloohii jettu qulqullaawa'anii dubartiittiin hajamu jettu imma aqlii isiitu hir'inna qabaa wa imma waan birootu itti jira ikhwatii fillah rabbiin kenna subhaanahu wa ta'aalaa jannata guyyaa qiyaamaa galanillee dubartii keessatti nu uume jechuu xuraleeynii keessatti uume dubartii jannataa akka gartanii rabbiin kenna dubbate sanitti keessa jirti jechuu ma'anaan kanaa qananiin ilmi namaa qananii irraa dhiirti dubartii argatu dubartiilleen dhiira argatu jechuu kanaaf ikhwatii fillah rabbiin jiruu duniyaa tana waytaa wasafeetiin hin jedhu ziyyina linnaasi hubbu shahawaati eenyurraa jedhe maalidha ilma namaa kanaaf bareechifamee isa gammachiisaa yeroo jedhu eenyuun fa'a jedhe minan nisaa'i dura eenyuun aanse maallaqaa fi fooqii ati keessa galtuu fi ujoollee ati hortee fi maallaqa ati baankii kaayatte doolaaraa fi maalii kana mara dura eenyuun oolche rabbiin kenna minan nisaa'i dubartii dura oolche maaliifi waan gartanii yaachisaa taateefi dubartiin yaachisaadha ilmi dhiiraa tokko dubartii qabaatuun yaachisaadha ana astagrib ilma dhiiraa ka waggaa 40 gahee ka odoo hin fuudhin waggaa 40 gaheerraa wallahi waan ajaa'ibaati akkuma san obboleettooti ta'inna dubartiillee tagartanii odoo hin heerumin waggaa 30 ol tarte yookaan waggaa ani amma hin jedhu ka hagas geette ni ajaa'iba wanni isaan sababaa godhatan maal inni kun ani mallaqa dalagadha jedha kun ani waa ijaaradha jedha kun gartee man akkasii bitadhu malee jedha odoo akkana jedhan umrii ofii ifirraa dabarsanii rabbiin kenna garii akkasumatti qabriitti galcha rabbiin kenna rahmata gartanii nu haa godhu kanaaf ikhwatii fillah kalee dheengadda yookaan torbaan as dura dabre waa'ee furtuu qalbii abbaa manaa barannee turre abbaa manaa qalbii isaa jaalala isaa maaliin banattee yeroo barbaadde cuftee yeroo barbaadde banattaa ka jedhu barannee jirra jechuu erga rabbiin dhiira dubartiif uume
eega rabbiin dubartii dhiiraaf uume walirraa duroomuun hin jirtu erga walirraa duroomuun hin jiraatin hayaanni tun deemuudhaaf waa barbaachifti bahaa'imaa miti rabbiin shahwaa nama keessa kaahee jira fedhii nama keessa kaahee jira fedhii nama keessa kaahee kana rabbiin kenna fedhii hin godhatinaa hin jenne na'am fedhii godhatuun ni jira laakiin bootaan itti ofirraa baaftu bakka sii godhe rabbiin akkanumaan bakka agartetti ofirraa hin baaftu akkanumaan waan rabbiin kenna dhoorgi irratti ofirraa hin baaftu bakka sii godhee jira si qulqulleessee jira sirna sitti godhee jira gadi dhiifamaa sin goone odoo rabbiin kenna gadi dhiifamaa akka haywaanaa nu godhe wallahi silaa namni zariin himatu oromoon himattu arabni araban himatu chaayinaan himattu silaa odoo seerri rabbiin kenna godhe kun jiraachuu baate ikhwatii fillah kanarraa ka'uudhaan erga gartanii nizaama rabbiin kenna godhe kana beeyne walirraa horanii wal fuudhanii fuudhaa heerumaan walirraa horuun eega karaa rabbiin kenna hojjate jechuu beeyne eega haadhaa fi abbaan manaa walitti heerumanii bultii isaanii ijaaratanii akka gaarii bultii isaanii oofatanii haati manaallee abbaa manaa akkaataa itti wajji jiraattu beeytee abbaan manaallee haadha manaa akkaataa itti wajjin jiraatu beekee mana keessa jiruu nafaqaa irraa qabee haga bultii siree gubbaa gahutti erga gartanii wal beekanii wajjin deemaniin booda jiruu isaanii ta akkanatti bareeddee ta akkanatti toltee deemaa jirtu tana maaltu gufachiisaa jennaan maaltu gufachiisa maa inni sababaa itti ta'u sababaa gufuu haati manaa takka abbaa manaatti akkamitti gufatti jiruun isaanii bareedduun tun odoo deemaa jirtu akkamitti gartee karaa deebiti maalin wanni isii karaa deebisu waan jedhu laalla jechuu insha Allahu ta'ala kanaaf ikhwatii fillah kanarraa aansuudhaan dubartiin rabbitti amante ta mu'mina taate ta guyyaa akhiraa sodaattu maal irraa baxtii gooti qalbii abbaa manaa isii akkamitti qalbii abbaa manaa kiyyaa kana banadha yaada jedhu baxtii irraa gooti yoo rakkoon jidduu isii jiraate rakkoo san irra tarkaanfachuu yaalti lubbuu fi qopheessuu yaalti ilmi namaa dogoggora irraa hin qulqullaahu kulliin namaatu ni dogoggora ir'innallee ni qaba hundi namaatu ir'inna qaba kanaaf dubartiin aqlii qabdu dubartiin guyyaa akhiraatti amante dubartiin saaliha dubartiin saaliha beeytani dubartiin saalihni dubartii abbaa manaa isii akkamitti gammachiisaa jechuu baxtii goote kanarraa barbaadde akkuma san abbaan manaa ka rabbitti amane ka guyyaa akhiraatti amane ka rabbii ufii sodaatulleen isa dogoggora isiin jette irra dabruufi yoo isiin akhlaaqa badaa qabaatte ija irraa gadi qabatuu yoo isiin waan badduu dalayde waan badduu san isii sattaruu ka akkasiisantuyyuu dubartii dhiirsa saaliha jedhama abbaan manaatii fi haati manaa wanni itti addaan bayuun baay'ateen ahkaama shari'aa irraa fagaatan waan diinaan islaamaa jedhu irraa qullaa tayan akkaataa abbaan manaa itti haadha manaa ufii bulchu akkaataa haati manaa abbaa manaa isii waliin itti bultu yoo karaa rabbiin kenna jedheen hin deemin jiruun isaanii diigamuun isii hin oolamu yoo walii hin fahamin ikhwatii fillah waliin jireenyi haadha manaatii fi abbaa manaa kun hoo'uu kenniidha hoo'uu kennii beeytanii kennii qofaa miti as kennii qofaa miti
هاتي منات أسمع كن جتو توفي وان كنني أبا منالك أسمع كن جتو أسمع كن فدي كوان كنني جدو إساني قرتني خيرين انجرتو مال جتن أسكني ملك هو بين جدون أبا مناتي في جدون هذا منا حيث إسان الرجرتو ولي بيكو حق إسان الرجرتو ولي بيكو والجالتشو إرّا رحمة وليادو إرّا ذات ولي إنكارو أبو إرّا يرو أكنا جدو دبين تيرادا إن شاء الله وفدرت تديما جرّا كناف يا أبوليتي آخرة أتي دين إسلاما يو بيتي والإنجرين أبا مناك اللي بيتا اتلي دلغتا قجلو ما رسول ربي جل يو ديمتي بركات منا كيسينا غمچو علم نما غوتون ابيتو يو منا كيسينا برا نمني غرين غمچون قبو الدنيا ني قبا هاتي منالله برما جرتي ابا منالله ولمان جراني وفي غمچون قبا ولت تعاسا دي قدمفا كان غرتي مشكلة يا أخي سكرة اتكاء دبين سكرة مال بيتو والإنجرين ثاني تويو سير ربين جدي أكا شريعان إسلاما لفكيتة تنديمين إيغا والدم في سنبرا كان في إخوتي في الله يو وار ربين كين نجده في وار رسول ربي جده حركان قباتين يو قرتني واللال جهلين نمت جراتي جارسا تاتو جارتي يتاتو دونين إساني قويا تقوتو غرقمت بشانت غرقرتني دري نغياتي بيو اندندت نمني يو ربي وفي صداتي هاتي منك إياتا نجل جرتسوني ربي كينتو ينالافتي نجلت إسيق أبجتشا يو بيك رحمة إسيق دا يو كان مجرد ما متعة بيتني تمقناني وخلاص رقبا وفي إرى أرغتا ساني أجت يا دايسي namni garin kakkasiitu jira bara bes galgalan gala haajaa ofii irraa bayaa bes waan biraa haajaa ittiin qabu duute jiraatte isi haati manaa gariillee ni jirti yeroo gartanii haajaan itti jiraatte haajaa isii irraa baati sani achi abbaan manaa kun yaada isaa huccuun irra ciccittee irra xurooytee qubaa isan qabdu waa nyaate moo waa dhuge garin jaarsa bara beela bula ala galeetum akkasuma beera bula sunu hu ifitti sababa ta'e garu sunu hu ifitti sababa ta'e ka jaarsa itti dhufna ka obboleetti akhiraa akka kana yaa obboleetti akhiraa kanaaf ati ilmi namaa dogoggoruun hin oolu dogoggora walii sabbaruu ilmi namaa waa balleessuu hin oolu waa balleessuu walii sabbaruu ta'aalima diin islaamaa akkaataa gartanii diin islaamaa itti lafa kaahe irra deemuu gaafa kana waliin jireenyi keellee bareeda gaafa kana abbaan mana keetiillee bultii si wajjin baafata yookaan akka reefu jenne sanii marhaban bika nama jedhuuntu si duubaan dhaabbataa beeki marhaban bika nama jedhuuntu si duubaan dhaabbataa gurra si calaw yoo itti dalagatte yoo itti dalagachuu baatte hojiidhaan argisiin hin jedhu rabbi sin agarsiisini hojiidhaan rabbi sin agarsiisini abbaa mana keetii si haa tolchu kanaaf yaa obboleewwan akhiraa fuudhaa heerumni kun waan taphaatii miti waan laafaallee miti ati yeroo heerumtuu fi yeroo fuutu waan fuutuu fi waan heerumtuuf murteessi maaliif heerumta mee odoo amma isin gaafadhe maal naan jechuu eddan maa heerumtaati amma yaa obboleettiti mee si heerumsiifna maa heerumtaati ka heerumellee akkuma waan hin heeruminitti ilaala hundi keessanuu akka hin heeruminitti of ilaala yaa'in akkam nu godhe naan hin jedhinaa garuu abbaa manaa dhiifama naa godhe hayi jaartii xiyyaan akkana jedhan hin heerumne jaartiin xiyya naan hin jedhin namni gadi achi mataa'ee kalolu jiraa bara si abboo ati natti hin heerumne maal jechuu sira ka jedheeni yookaan fuula keessa kabalullee hin dhabamu la'aan saniif siin hin jenne heerumtee jirti simatti heerumtee laakiin ammoo odoo arra fuutee odoo boruu iftaan fuudhu heddee hoo
borumaa fi iftaan tana jaarti matee taa'u ijoollee kudhanii tana odoo fuudhuu heddee maaliif fuutanatti himi yaa rabbi nu deebisi jettanii waan akkasii baraati guyyaa mara cidha godhachuu ni dandeetta guyyaa rabbii guutuu cidha godhachuu ni dandeetta guyyaa rabbii kan akkamitti cidha godhatta beeyta akkamitti fuuta jaartite haadha manaa ta ilkaan irraa sute ta dulloomtee waf jette tana atillee manguddichi kun akkamitti fuuta beeyta sitti masuuta gurratti siima insha allahu ta'ala hayye tayin heeruminoo maaliif heerumuu eddame amma akkamidda maa heerumta abbaa manaa kiyyaa barbaada jetta yeroo magartanii heerumtu kana waan heerumtuuf murteessi jiruun tee fuulduratti sii deemti hedduun dhiiraa bara yeroo fuudhu kana galaxa yaada bara galaxa maal jettan waan rabbiin kenna karaa godheef dhiisee galaxa yaada namni gariin maaliif fuudha beeyta fedhii lubbuu isaati fuudha fedhii yoo jennu shahawaaf fuudha jechuu shahawa maqaama isaa qofaaf haadha manaa fuudha gariin isaa hoo ijoollee irraa horee ijoollee baay'ee 10 20 40 irraa horee kanaan of dhaaduu kanaaf nama fuudhu jira gariin inumaa'u mootummaa itti argachumaaf haadha manaa qabnaa khalaas mataa keessa quunee bulchinaa qufnutti hin jettu amma fuudhee waan ani gartee isii godhu kanumaaf isii fuudha gariin namaa maa fuudha beeytu gariin namaa waan fuudhuuf isinitti himu fursaan inni fuudhuun wallahi gariin namaa nyaata dhugaatiif fuudha beela'ee umriin isa gabaabbatee kalaas jaarsi nyaata naa dalaydu jedha hadafni isaa nyaatumaa dhugaatiittu jira najjaan allahu minha rabbi gartee najaa irraa nu haa baasu gariin namaa maa fuudha lubbuu ufii tiisuu fuudha lubbuu ufii ifaafan linafsihi haraama irraa lubbuu ufii tiisuu mu'mina gartanii rabbii xaafiza alqur'aan caalima nama rabbii isaa gabbaru cibaada rabbii heddummeessuu haraama irraa lubbuu ufii tiisuu fursaadha rabbii kiyyatu fursaa kana naa fide fuudhuu qaba ani akka haraama rabbii irraa tiifamu jedhee haraama rabbii irraa tiifamu fuudha gariin namaa fuudheefillee ajaan qabu kalaas gariin namaa ammoo aadaadha abboonni kennaan fuute beerillee dubartiilleen heerumaaf dhalattee anillee fuudhumaaf dhaladhe kalaas dubartii fi dhiirti walumaaf dhalatanii jedhee ofirraa fuudha laakiin ati yeroo fuutu kana waan fuutuuf هذا هو نعم أتي وان فوتوف مرتيس نمني قبابا كأني حرام ربي راتي فما جدي فود نما قبابا نما قرتني هاتي منك ياكن عبادة إرتي هانا جبيتتوف فود أجد نما قبابا كهل كان أبدي عبادة ربي ولينقون قرآن ربي وجين قرانا حديث رسول ربي وجين لالا وجول دي ربي رتي قدفنا akka rabbiin jedhetti wajjin deemnee ibaadaa duniyaa irratti godhannee jaannata wajjin galla jedhee ka fuudhu nama murteessaa nama gabaaba yaa ayyuha nnaasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu inna akramakum cinda allaahi eennu inni atqaakum inna allaha caliimun khabiir ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا كوني تقتشما ربي الرأي دبرتي ربنا ما أومون قرينا ما تبرا دبرتي الرفسة إن النساء شياطين خلقنا لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين يدي برا أما بيتي تنفذدني أمثل بيتي تنفذدني نما بدا براس نما بدا بيت نما بدا جارتي سا بدا إن النساء شياطين خلقنا لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين جديبر دبرتين تن الشيطان ما ربي نتؤمي ربي كين الرا ما فن شيطان تربت ما فن جدي أكنا جنانت لا أبدا ما جتاتي مسلم ما جتاتي
مال جت أتمنى دبرتي تنا مال جت إن النساء رياحين خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين جتا ميري أتمان مؤمننا كان جدابرا مالي في جنان ربي وني دبرتي وميف مالي في لتسكنوا إليها ودو لتسكنوا معها جدي برا ركني برا حكمة قبدي آية ربي تنا ميقا دلالة وني ربي جدي لتسكنوا إليها جدي أكا إسيتي غرا إسي قلتني إسي تراها قوتني في جدي إسي تراها قوتني في جدي لتسكنوا معها إنجن أكا ولمنا كيسا قلتني في إنجن ما يتن أكا ولمنا كيسا قلتني في جدي ها ولتها هاسيتني من والبورس تني لتسكنوا إليها جدي إليها إسمتنا ويتمنى كيسا سنجرات تراها قوتت ديرت دبرتي من انجر برا راها انقبو كتا في دم فتا واني كان هرك إيلين سقوب دي يوكاني دم فاي رتي قد جيغا يوكا ويت على قلو مصيبة كان نما كان أرجت بيك دبرتين ديرتي من انجر اللي أقسمه مصيبة اتنتلو ربين كنا وني دبرتين وأمه في اللي تسكنوا إليها جد مالي اللي تسكنوا معها الجنة أقوالين قلتني في الجنة وجعل بينكم مودة ورحمة جالل ما هاتي منا كيتي وان ياتو لبدا ستلفت يا ابا منا يسيبرا قلبو ددب يا ابا منا لا ابدا وات تجرا وان نسين سيبرا دفتيف وان نسين سيبرا دفتيف سن هو وان نسين سيبرا دفتيف سن بيكو قبداتي ما جتا دبرتي غريت ما جرا بيتو ها غبتو جتي دستينا هاركه تفتو ايه ما يتن دستينا هاركه تفتو ما لبو رحمه ما دبدي في كنمر سبحان الله دستينا هاركه تفتو جت لا دستينا هاركه تفتين مال غوتي دواتي دنيا رجلت دستينا هاركه تغبدي جزاكم الله خيرا إخوتي في الله والبيكو برباكسا معنى كنا والفهمو برباكسا أبا منا هذا منا جمتشيسو قبا هاتي منا أبا منا إرّا قبدي أبا منا هذا منا فضلي سي بيكو قبا فضلي ولي والدقشون برباكسو دبرتي وني فورانيف واحد دوفي بيت أقام فورو الدمت مايت أمني ولي الآمي برا دبرتين جها جدًا كتبتني مثني ما دبرتين جها جهان كان كيف جرتا تلا الميسوكي أبوليتيتي أنانا منانا حنانا حداقة براقة شداقة كتبتني فكذا ما جتن مي كتبت تكتكان زيما دبرتين جها أنانة كتبت تكجد منانة لما جد حنانة سدجد حداقة أفرجد براقة إثني كتبا أول إثني دربا براقة يو تجمتني إثني أول دربا إثني أول دربو دبرتين جها تكفان حنانة إثني كتبا أول دربا جرا لما فان منانة تدفان نجد أنانة أفرفان حداقة
أفرفا شنفان ميك كتبه من تكلم سدي أفر أيوة شنفان براقة جهفان شداقة شداقة ميك دبرتين جهجرا تقفان أنانة يوكاني هنانة سنين جري منانة حنانة شداقة براقة أكاسي جهان كان دبرتين أنانة ما إنين أنانة ما إن بيتا آدو جتشو آدو guyyaa marame aaddi dhibema himatti akkana ta'ee maalii godhee mataan na dhukkuba wayitamaraa isin dhibema himatti garaa kana na dhukkubaa asiin ganna waraanaa mataan kunillee na bawwaafataa ساعة في كل ساعة دبي مهمت في كل ساعة احتاج إليها زوجها إذن دبي مهمت منانة جتشو ما إن جارس مكانا مني اتفرادي اتدادتيني برا واني ساقوتي لين قد دلي أكنا تفور بري أغنا سي لكيسي لين قد دلي أكنا دولار أغنا سي كني غاف أكنا اللي كوبي سي بيتي غاف أكنا اللي مالي سي قولي مال نسيتي سلا وانو مقوتي فكنا غنا ما غلغل اتمتي مني متى غلي سقلجتي وانا كنا تي فكنا سي قولي وانا كنا تي أمريكا سنبافني أنجتين إن مكاني سي بيجرانا مغورن سن تولي تدفى حنانة جنة تقفى قوني حنانة تدفى تقدي بسا ما جتن توني بدودا توني بدودا يا ربي نتيس يا ربي نتيس يا ربي نقجر كير آمين والله ربي نقجر دبين بدو برا حداقة ما إنن تمام مركا جلتو يجو ما جتا هو ما مركا جلت نأيجي ذنيرة نأيجي سنجري نأيجي حداقة نيجو كتبت حداقة ما إن جنان تمام مركا جلتو يجو موزي بريو رفتلي أبو موزي كان نوبي تامي يو فون برا رفتلي أبو فون كان نوبي تامي يو برتقانة برا رفتلي أبو برتقانة وان جرام مركا جلت إنك أتبوه تجارة وان جرام مرة بيتا يتين والله دبرتي أكثر تجارة مرة وان الرد رفتي مرة بيتا يتين ودو خنا اللي نوبتني ودو خنا اللي مالي نوغوتني ودو خنا اللي كرا نوغوتني بيران دبرتي تقوى جايسا متى قال إذا قلت تي وان إنك يسيق أبوغا في كيسيسو كناجة كيسيد إسابرا يقول فقباتي يقول فقباتي نوي سيسا شفي يقول فقباتي وانجرا مرهوتي برتقانة موزي فون وانجرا مرهوتي دبرتين تينا تفون تا غراوا إسنجرا ديفا منو قدا وانا كسيو تاتي بيتو في قبن إسني بيتو قبا توا غرا قبدن ديفا منا قدا إسني بيتو قبا بيتافي دي ما بيتافي أما قبايا سنبرا قويا تولي عداقة نكسي براقة ما إنني براقة جتشون كغيا مرة وهم كقبديسين guyyaa mara bootama wannoo dhayti bootama dubartii itti bareechisan mana bareedumaa beeytanii guyyaa mara achumaa agarta achumaa mataa dhaabdi waan manni keessa jiruu fi waan abbaan manaa keessa jiru quban qabdu guyyaa mara bakkuma mana dubartii itti tolchan tana dhaabatti achumaa mataa dhaabdi jechi tokko kana yookaan ammoo barraaqatun jechuun
tadiyana irratti aartu jechuu yeroon dhiyanaa geennaan isin hin nyaattu dhiyanni gaheemi sa'a gaallichi qeylolaa galee mire waliin hin nyaattu adda ofii malee hin nyaattu jechuu adduma nyaatti in dallanti wayita dhiyanni dhufe dhiyana kana isin dalagee dhiyeesseemi wayita abbaan manaa dhufe kottu nyaadhu jedhuun dallante isin kalaas hin nyaadhu anam hin nyaadhu maaliif akkas jetti beeyta adda nyaachuu heddii bara adda nyaachuu heddii qooda ofii fudhattee kushiinaatti lixu heddii bara kuphaa nyaachuu heddii qooda ofii fudhattee kushiinaatti lixu heddii hima dallanti wayita dhiyanni gahee isiin barraaqa suniin akkasi barraaqa suniin ma'anaa lama qaba yookaan tabakkuma wannooti mataa dhaabdu jennee yookaan ammoo tawayita dhiyanaa aartu hin nyaadhu dhiyana kana ofii qorii isiitu fidee dhiyana abbaa manaa bira kaayaa ofii ammoo waliin hin nyaattu maa hin nyaadne namana hin nyaadhu nama hin nyaadhu narra calisaa abboo hin nyaadhu maa heddii adda nyaachuu heddii achi baatee nyaachuu heddii dhiisuun hedduu bara nyaata kanallee wallaahi dhiisuun hedduu odoo akkasitti buliyaa ajaba odoo mataa ofii odoo garaa ofii hidhattee akkasi bulte wallaahi ajaa'iba hin dhiiftu dhokattee nyaatte wayitee inni gadi ciise yookaan gadi rafe yookaan biraa bahe dhokattee nyaatti kushiinaatti hin bayattee adda ofii qooda ofii adda nyaachuuf akkasitti addan baati shaddaaqatuniin maa'inin shaddaaqatuniin maa'inni beeyta haasaba baay'atti haasaba baay'atti inni mana hin galle kalaas mataa gara isa galchiti haga wayta inni umriin isa gabaabate odoo isin akkasitti mataa isa gargalchite jechuudha. Ikhwatii billaahi ati kana keessaa kam inni? Garuu ta adda nyaattu sanii miti dubartiin Oromoo insha Allah barraaqatunii sanii miti. Annaanatunii sanii illee miti guyyaa mara himataan nama waafate guyyaa mara dhibe ma himattu. Isii miti. Laa guyyaatti dhukkubati na dhukkuba jechuun homaa hin qabu. Laakiin guyyaa mara mataa kanaan na waafata garaa kanaan na dhukkuba luutti illee ati maali na taate ijjituun illee na bootti ilkaantu na dhukkuba homa mara himattee mataan gaggaragaltee ciifta. Aadada alaa galuun sirima irratti argaa bara aadada alaa galuun sirima irratti arga. Sababaa gootee ofirraa namicha kana mataa gara isa galchiti. Wallaahi nama akkasiitu jira bara dubartiin akkasii tajaarsuma kana tayoo inni ala wallaahi anta akkasii arge tayoo inni alaa galee yookaan kophee isaa waa dhageette tayoo kophee isaa dhageette utaaltee siree irratti baatee biddilifsi gadi marattutu jira wallaahi ta akkasii argeen subhaanallah maalikum mart sagalee isaa dhageennaan siree irratti ol baatee biddilifsi hin gamarte fayyaan qabdu jedhaan ijoollee jettiin yoo inni maal taate boo jedhan mataan alkoo jettiin suuta sagaleellee nama fayyaa hin qabnee goote maaluma akkanatti si ergeeti bara jahiimii wal qabsiisanii bara dura wal cazzabanii bara dura wal cazzabanii wal gabaabsanii mala baafattee kalaas mala baafattee ofirraa sagalee jiraatu jettee waliin alaa dhufe ofirraa dhufee isaatu hin dhageettanii kanaaf yaa obboleewwan akhiraa dubartiin teenna dubartii akkasiitii miti dhiirti teennallee dhiira akkasiitii miti insha Allahu diin islaamaa kana namni barate wallaahi manni isaallee gartee mana gaarii tayaa mana bareedaa tayaa mana diin islaamaa irratti rabbii fi sodaa irratti ijaaramu tayaa ati yeroma fuutu taamman siin jedhe tanarraa baqadhu mannaana hannaana shaddaaqa maali jenne tanarraa baqadhoti ofumaa laalladhu awwaluma wallallachuu kana bara shari'aan wanni godheef fuuldurri isaanii nagayaan haa ijaaramuuf ati shinshinii tokko yookaan kophee takka yoo bitattu laaltu malee bitatta hatta waan boruuf iftaan sirraa sutu ka deebitee bitattu iyyuu laaltu malee hin bitattu haadha mana keetii ammoo laaltu malee hin fuudhin yaa rabbii bor walit gayyaa an jenne beekaan boruma walit gayyaa amannaafashaa oola an jenne laa abadan an akkas hin jenne shari'aatiin bakka san insha Allah irra dhufnaa akkaataa itti laallatanillee irra dhufnaa
بإذن الله تعالى يا أبلتي أكرا وأنا نسيدا مكانا ربي غرتني نمرايو ورث دلغ نهاتاتسو ديرالله آدمناتي هاتلچو آدمنالله أبا مناتي هاتلچو هندكنا ربي ور غرتني دين إسلام أرتي والإنجراتي دنيا قبارة عبادة وجدلغي أكا غرتني صحابة رسولا سينا إسنه مجرى كغاف شريحي غاف النسي فودو مال قد شريحي بيتني جارتين يو إني وضوء قدو دوبة تيتي ودات يو إني صلاة دوبة تيتي صلاة يو إني سلامة بابت معلوم ربنا ترغار جارتي أكنا برا عرفو ريوهي إذن أغرتي والقوة دني برا إذن والقوة دني من صلاة يو إني أصغر قلي السلام عليكم جنين قولكاتي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد يا شريح مال جالت تمين دلغا مال جب تمين راغو راجتين درقامي ميري نبيت الله شيكا قولكاي إن الحمد لله جري درقامان إن الحمد لله سجدتي بتير إن الحمد لله نحمده أوانا كنا جبا الراغوري وانا كنا جالت دا الراغوري أيه أبو الدرداء في مدرداء واولين جران دقيت يا هذا يا جارتي تنا جرين أدو والين قين yoo waan akkanaa kana gartee yoo ani aare na jalaa cal'e yoo ati aarte si jalaa cal'isaa akkatti waliin deemna yookaan ammuma addaanaa fi annu waliin jedhan odoo walitti seennee mataa wal garan galchine hayyee waliin jedhanii waggaa 40 guyyaa tokko odoo walitti hin haarin waliin turan kanaaf obboleettitiyya addunyaa wal bira naman bulchitu يا أبليسك يا دنيا كبجت الدنيا في جارتين سجلن بلتو بيك يو أتي أخلاق أنقباتين والله جارتين دنيا في سجلن بلتو يو سبرت اللي مال إيه سرق جت ما في سجلة تبيك إيه سرق سلابة كذا قنقبو جت ما في عذبمت سجلة تملي سجلة سجلن تيت يو أتي أخلاق إسلام أنقباتين يو أتي أكاتها رب جلت سين هرتين يو أتي حق إسين جيسين حق إسي يو جنو حق إسي كمنا حق إسي كسره حق إسي كغرتني نفسي إسي يواتي إن إيجني رب ما في صداتي سجل جرات ملي سجل جراتهم فين بيك هذا منا يرو حبا منا علاقة يواتي حق إسا إن إيجني يواتي سر إسا إسا هلالين يواتي بيل إسا غرا إسا هلالين يواتي إجا إسا هلالين أبا منا كوني رب ما صداتي سوى الإنبولي بيك رب ما صداتي وجين تائي بيك يونا ما ربي صداتو تاتي yoo nama rabbiin sodaate kan nama rabbiin hin sodaanne ka ta'u taate innu bahsi irra jiraasi akkanumaan gartee haguma yerootiif si bira jiraataa quba qabaadha haguma yerootiif si bira jiraata yookaan mootummaan dhiisumaafi malee yoo nama rabbiin hin sodaanne taate akkasitti quba qabaadhu bootaa inni jiru quban qabdu ati ija isaa laali funyaan isaa eegi ija isaa eegi funyaan isaa eegi ija isaa eegi إسني قال أفان أرومو إسني قال فنيان سايق جسايقين هجو يتاقو جيتشو راجت فنيان اللي صوفتي فنيان التسوق أكني وانا قر جيتشو را ما جت أكني واولاتين دن صوفتي فنيان التسوق جيتشو مو هجو فنيان التمر جيتشو إجا إسا الليق إجا إسا وهين هقو إجا قبي جيتشو إجا هركلمانين قبي جيتشو لا waan baddu sirraan argin jechuu ijaan yeroo maraas hii bareechifatee taa'u haa argu guyyaa mara sa'aa mara every time akka kana ikhwati fillah sagantaa bareedaa sagantaa bultii sagantaa wal jaalalaa sagantaa rahmata walii godhuu sagantaa abbaan manaa haadha manaa jaalachuu sagantaa yoo jaalate si jaaladha jechuuni sagantaa haati manaa abbaa manaa jaalattu sagantaa haati manaa abbaa manaatiin si jaaladha jettuun sagantaa bareedduu akkanaa tana alhamdulillahi rabbiin nuu laaffisee qooda irraa fudhachuudhaaf galanni ka rabbii kennaati atillee abbaa manaa keetiin lafee kiyya jedhiin si jaaladha jedhiin atillee haadha manaa abbaa manaa keetiin garaa kiyya si jaaladha jedhiin itti himi yoo wallaalte akka dhiyoo isin jedhe sanitti guyyaa 2-3 waraqaa irratti barreessi si jaaladha jecha maqaa isiillee wallaalte hin dhayini si jaaladha jedhii katabi guyyaa lammataa ammoo maqaa isii dhahi ibalu si jaaladha jedhi takka barreessi
guyyaa sadaffaa maqaa isiidha yeroo shan yeroo jaha waraqaa irratti barreessi achiin boodan saalfattu waan jettuun achiin booda waan isiin jettuun saalfattu kanaaf ikhwatii fillah insha Allahu sagantaa bareedaa kana torbaan har'aa waan bareedaa qabannee walitti aga dhiyaannutti nagayaan naa turaa mana jaalalaa mana boohartii mana gartanii jidduu isaanii rahmanni argamtu mana jidduu isaanii ilmi jidduu isaanii bahullee ilma barakaa ilma hadiisa qur'aana haffadu ta'u rabbiin isinii haa godhu بارك الله لكم في ليلتكم هذه هل كنت سنتنا ربي هل كان بركة إسني هاقدو نجايا الناتورا نجايا النابلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمني هاسينك يكون إسانتين عفوا لله أني قرتني وأني كن قرتني مما لا بد منه جت شرف هاسه جزاكم الله خيرا وأنا نجيب بالتنيف أسمت سن الرابع تربان الرأس كنتها روا ولتلفنا قرة كيسا قوري فرطاتي كوتا إسنين جدا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.